Ubutayu bwa Misiri buratuje, igicu cy'umucanga kiradogereye, izuba riracana ryererutse nk'inkoni y'ubwami. Aho ni mu gisate cy'isi gihishwe n'umucanga, haravugira amateka ibitangaza by'ibihe byose, piramide za Misiri. Aha havutse indi piramide itari iy'amabuye ahubwo y'umupira w'amaguru. Ni ikipe ikiri nto mu myaka ariko ikomeye mu nzozi, ikipe itarazanywe no kwiyerekana gusa ahubwo yazanywe no guhangana n'abami b'umupira. Yinjira mu rukiko rw'amakipe y'ibihangange ku mugabane wa Afurika. Piramide FC, izina ryayo riravuga rikijyana, n'ijwi ry'akataraboneka, irerekana ubuhangange bwashoboye kwandika amateka y'isi mu mabuye, none rikaba ririmo kwiyandikira amateka mashya mu mupira w'amaguru. Ikipe yazamutse mu gihe gito nk'inyenyeri iteye ubwoba, ivugira kuri buri mukino ko idahari gusa ngo ibe umushyitsi, ahubwo ko yaje guhanganira intebe y'ubwami mu mupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika no hanze yawo. Piramide FC yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2008, ivuka yitwa AI Asyut Sport. Yatangiriye mu cyiciro cya kabiri cy'umupira w'amaguru mu Misiri, ariko mu myaka mike yakurikiyeho ikipe yihutishije urugendo rwayo kugeza izamutse mu cyiciro cya mbere muri shampiyona ya Misiri. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 ibintu byahinduye isura burundu. Ikipe yaguzwe n'abashoramari bakomeye bo mu Misiri, ihita ihindurirwa izina yitwa Piramide FC. Izina ryayo rishya ryari ikimenyetso cyerekana icyerekezo gishya, kuba ikipe izwi, ikipe ikomeye kandi irushanwa ku mugabane wose wa Afurika. Muri shampiyona ya Misiri ikinamo amakipe akomeye nka Al Hilal, Zamalek. Piramide yahise yerekana ko atari ikipe yaje gusa kugwiza ibinyita, yashoboye guhangana n'ibigugu igera ku myanya myiza mu gikombe cya Misiri ndetse no muri shampiyona. Yagiye ikinisha abakinnyi n'abatoza bakomeye bavuye mu yindi miryango ya Afurika no hanze yayo, abakinnyi bafite ubunararibonye n'ubushobozi bwo guhatana ku rwego mpuzamahanga. Ntibyatinze Piramide FC mu bihumbi 2020 yahise itwara igikombe cya shampiyona ya Misiri, igitwara Al Hilal. Byatumye ikandagira ku rubuga rwa Afurika. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 ikipe yageze ku mukino wa nyuma wa CAF Confederation Cup cyangwa se igikombe cya Afurika cy'amaklebe, ihura na AS Berkane yo muri Maroc. Nubwo itigeze itwara igikombe, kuba yarageze ku mukino wa nyuma byari ikimenyetso cy'uko urugendo rwo guhinduka igihangange ku mugabane wa Afurika rwari rutangiye. Kuva icyo gihe Piramide FC yakomeje kuba ikipe idakangwa, ihorana intego yo gutwara ibikombe bya Afurika. Ubuyobozi bw'ikipe bushora imbaraga nyinshi mu kugura abakinnyi, mu butegetsi no mu mishinga yo guteza imbere umupira. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 Piramide FC yabashije gutwara igikombe cya Afurika cy'amaklebe cyangwa se CAF Champions League. Akaba ariyo kipe yanditse amateka nk'ikipe ikiri nto mu myaka ifite igikombe cya Afurika, akaba ariyo ya mbere kuri ubu muri Afurika ku mugabane wose. Si ibyo gusa kandi, dore ko mu mwaka w'ibihumbi 2025 Piramide FC yatwaye igikombe gihuza imigabane, umugabane wa Afurika n'umugabane wa Asia, igikombe cya FIFA cyangwa se African Asian Pacific Cup. Ibi byatumye Piramide FC ikomeza kuba ubukombe ku mugabane wa Afurika no ku isi. None iyi kipe y'ubukombe gucya yamaze gusesekara mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, aho igiye gukina n'ikipe y'ingabo z'igihugu ya APR cyangwa se APR FC. Igiye kongera guhura n'umusirikare mushya waje ari ku isonga muri Afurika yose, Piramide FC yo mu Misiri. Uru ni urubuga rw'ukuri, aho amateka yombi ahurira, aho inzozi za APR zo kwandika izina ku mugabane wa Afurika zigongana n'intumbero za Piramide yo kugaragaza ko ari ikipe ya mbere ku mugabane wa Afurika. Intambara ikomeye. APR ni ikipe yubatse izina. APR ni ikipe yubatse izina mu gihugu cy'u Rwanda, ikipe ifite ubushake, umurava n'intego zo guhagararira igihugu ku rwego mpuzamahanga. Kuva yashingwa mu 1993 yigaruriye shampiyona nyinshi z'imbere mu gihugu, akaba ari ifatwa nk'umutima w'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ariko se ikibazo kiracyari cya kindi, ese APR izahindura amateka yayo muri Afurika? Ese izava mu gicucucucu cy'uko ihora itangira neza ariko igatsindwa mu byiciro bya nyuma bikomeye? Ku rundi ruhande Piramide FC nayo sagafu k'imvugwa rimwe, dore ko ariyo kipe ya mbere ku mugabane wa Afurika. Ni ikipe ihagarariye izindi muri shampiyona ya Misiri, dore ko nta kipe igihagarara imbere.
aya makipe nayo ubwayo araziranye cyane, dore ko APR na Pyramide kuva mu 2022 amaje gucakira n'inshuro enye zose. Bwa mbere Pyramide yasuye APR Kigali banganya ubusa ku busa. Ubwa kabiri APR yasuye Pyramide itsindwa nabi cyane, APR itsindwa ibitego 6-1. Mu mwaka wakurikiyeho bongera guhurira muri Stade Amahoro banganya 1-1. APR isuye Pyramide itsindwa 3-1. Umusaruro wa APR nta na rimwe yigeze itsinda Pyramide. Ariko se mama, noneho APR iraza kwinyara mu isunzu. Ni mukanya ku isaha y'isa 8 zuzuye. APR ifite intwaro zayo zose, imbaraga z'urubyiruko rwayo, ubwitange bw'abafana, ubwitange bw'abasirikare n'abajenerali bayiherekeje, n'ubufatanye bw'igihugu cyose gihagaze inyuma yayo. Buri mukino kuri yo uba ari urukundo, intambara yo kwerekana isura nshya y'umupira w'u Rwanda. Ariko APR izanye ubunararibonye, dore ko ikubutse muri Sekafa Kagame Cup, bisobanuye ko abakinnyi bamaje kumenyerana, bamaje kumenyera taktike z'umutoza. Abakinnyi bariteguye, APR iriteguye, Pyramide nayo iriteguye. None igihe cyageze, APR FC irabasha gutsinda Pyramide. Byose reka dutegereze iminota 90 y'umukino. Naho nje ndi Dominique, until we meet again.